megalayapost.news. Long sisya gajing ku bakrau gibung ti gisnong habaka multi constituency hakba nadu balayo ilaka jela kipajba kilasa ino ben hakaliang surong Henry menta hakani kinti hakajinglong mi kwat ba chas manga umemle gajing ku kelawan hakite gisnong basyan en sasyang rongno ya artli surong kite ki artli surok ba sasyang rongno leng ba kaskim PMGSY phase 4 ikentop ya surok bakaniso nom la persya lempui hak jingjai ke bakasan kilometer Berkoi pat ke peniso na pamlatar syamoloho hak jingjai ke bab kilometer. Kini ki atli kisrok shen an sesang no ban petrekam hak ba ki kontraktor ki balsim yang nekam shen ki sesang no an petre. Nak kaliang baca sebenarnya ku mau melihat hak artna kering metung lalu mendak jingilang ke bakapang. Kata nadu kinong ilam sinong ikli no sensar ki kontraktor badru ki officer na katanat pildi musting vision banekran tenbek yang nekam. Klang ba kanam don gunu jibutut hak ba pentre yang nek soro ke bau pai ba ulang nur labun puslem ta nadu balayo yala ka jong ke jela. Tena kaliang tuna ngai gajinya ro yang memele upana sya Bok ubala syak tim dau problem he ubang ayo kila kawang penban nangka kila keren ki pelai puja Andre wat kata ini emle badan burung sunyi im kenrandin itrei rekam dikuat seperti ya rekam om ban subang tang yaktin Andre nga semua kasno pemlatar sunyi mentah ngala Wat jintip lalu malah ada gitu giri orang ba agi bala poi kendai po arsnem kendai po laisnem kila itu ba kasnum pamatar kalakan kumba prabu laisnem na ne prabu arsnem nah itu kata mental ada cis pasnem ajanda cis pasnem kata usurok tahu usurok murong hadu tahu hadu apa ya so kemen sisa ba kan kasih ketika sing kepakar pang mental jungi ketika si kepak mentang ketika kubur kepak kautam lang hagajing im jungi kamtam lege sinong pangata pat kesinong terkan kata kajing denjar banyak ni kata kajing denjar ong josar daminot banyak ni kata kajing denjar de kena kata kajing denjar nanti mit wan vektor ngada tu agak tinggi syada dalai itu mulai kilometer ubah sen nak mau besar ke gedur ubah ketiga kali ngabro cerncen condur ngatrip kata kali ngasen na chausa seneir fi masyarakat ini ngadu sih kata warada ngalong tanguri rumba nama Pakistan ibang ajusnya udah penyekren menyekena imde i baju lehe krau tu hagilok de yo rasa gidon kata kajing sngeu utang naga dau ba bunkam baju api cicing no pun yo lase ong gibala he henry ngat la jo na ci ya pun cis semua cursen be kata do dari reply ke usal oma isne bi masal kat kini gejing sosati te kermen na kum ong ke rumah cuma pamatar ba udu surok na pamlatar sa katugalan surok untra ba pi ai like 6 kilometer udu de uba most important ude uba kadika hakapan gestom hakayo kahat nang tanah tang sedong ude usurok ubani don kam hatu si kata teng kadang ga PST situ tang mulai kilometer tang 1 kilometer ni lapoy endala hapus lap hap ya ina nega surok na adu na molos laibu ar kilometer te 1 kilometer laibu ar kilometer ngakli kata jinjinja banyak kerja kata jinjinja bisisai iki mamat ya jinjinja bisisai basnya kumban jauh umat tena berdamainya kubesi pun lokal MLA ya kajing prestom jompi kena bro kede kajing prestom jompi lokal MLA nangka kede kajing prestom na po office na ka department jong PWD kede kajing prestom jong di rumah snong nangka kede kajing prestom jong di paralegar jongi ada klan kajing prestom ada klan kajing tei lang kania bro yo se kamla berurong tena yang dunia tahun tahi ai ba nega kajing trei nyiki nanti ba kanlong ba kama bah ba kontraktor ila kular ini ila promise ini I will do with the best ila ila kular ini ba imle ba yo surok ni kermen ru enda complete tau surok ba ni kinong le nomwan ni di rupai ba ni dah ka kajing kimen
kini surok berkuat mencuangi stangi ibsnai ni surok dah siang tanya ka GSB dengan stage 1 berkini lu kadang sukut menaruh di bulan April ya ke maintenance dan bab bahawa berkut ya ke maintenance bulan April layo final order apa ini di hari ini saya nanti pan yo ya order kam suai itu nrai nanti daw bahag puan mungkin mir kendar beringkong undan wei kontraktor berhak nabi surok kaju hier polotha kaju itu kehadian baru iba undan syu tap unit kendar Facebook na poslo kalau pengen kendar biasa isian man ayah di kontraktor ada tendar nem kita kontraktor berhak penyelidikan kendar ini kita bahagia kerana juni yang dia bakat turun kontraktor tidak ada kontraktor berhak pada harta proses dan proses lawat ekonomi kontraktor harga pihak kerja company property dengan boxnya bani tendar berhak nambah jadi kamu bijak ni sanction juga pisah dua sanction dan baru nanti ayo di yang bertanya fee kini cepat ni surau yang jiro cuma buat minum sinar kemudian sinar jadi surau kibai sinar lagi buat mencuan kau kalau bah yang start yang asal GSB jualan ni yang kapal yang asal kan baik kapal semen bias kemudian tingkai lagi pun nusiam mau semen lang ba kadang scam shoot serap bani kuih jualan mencuan pada hari kita isai yang seperti ti hal ini kejung tray kemudian cacing tray kau yang kejungnya kalau bah siang nas yang itu surap siang nas teh semen kan melalui shoot banyak ni kali kita heavy load kilo di bucket sikit di bucket dong lihat si kak nang lak kali ibu dan sikit lu dari perlai dari dalam bangsi shoot tadi kali kiba di mungkin kemarin kan lepas masuk tu ada kecil ya kali kawan cakap na berkata dia dan kami di senang berada di surau cung cilut cilut ikuah jika hilang kita jika hilang kalau apa nak lihat senang so hawan peklang ya kecilnya jadi kali kibakia setur nomor berhasil lah siang debulan dia nak ujuk upah tu kebor dikali kebakia pelan bersinar surau lah sinar surau kita jauh jadi dan air surau kemudian kemudian kalau melelai kamu jenggot nah kita kedau kecingkir pat nak lihat di patlan ikwa mungkin air ya kecingkir senok pulang hari ini bang penyak dikali kejongfi malah kami singkang sebab masuk dalam besok di nanti juga kami apa yang kita ngasi mikir ngelap nama kublis ngalai karena sibun sin bat lokal MLA ba in don kene meeting bangin yo sedang hak kor babiang semar ngila asen jinja sabab pelan hawe di bat nusro hamta masih ki jaka ki ba de jong di area sno komata te kande ke jini kenduk sungi mentara sini ni kamen ba ka kam kan sedang badung tak sini saya sekamar ha kajing pelang ne kajing pangyong kajing monitor lang lokal village lembat di opsan napo di sar SDO jumi ba so bedi J jongka security bedi pe ha ko mo ti jumi ban nakalian jumi ro kadai tang we kajing terpat ro ha we di bat ki national molo ne na pon terkan ni kumjino kit kamshno ni de mandon ka responsibility ba omde mandon kano kajing pentopria ala don kano kajing bombian ma ai ba kajing ni kan juni kan long bai la de ba ke sesuk ni kan ba di MLA ni kan di MLA la ki de ban sesuk ni kan ba sana SDO ba di ba so ma ai ni kan bai da kano bai de bai na ta jing to jung ni di bai ba ngamju de u romba sno ba jukwa syukran betang di sosial media kalau doi kerum keram bakhndial ne iduna trai menung no khndial bangin ora ya kan drama ka bahet lah
kata kamdai ka jing tre im lang sana ni jing tu jing amar bola jing sedang tre yang me surat ketika my request sir Sanjay, you should work much better as per you can, so that whatever we see in the field, that we hope that we are feel very happy from our side. This is our inspiration. This is our hope that when we get this road, so this road will be a benefit for everyone, and this road will be a long lasting for this area. This is our request. I give my word that I will do the best job, and it will be a good road, not ang hebe poro siwa gostong sokol jinge heu tonga MLA aro jinge chor baharo tawi dun jinge heu meeting video indana musi hebe jinge umla bere para lumhuina thuge liwa lam go komara tik thonge pudilana phiwa jinge PWD department e officer tongo ar bana hebe MLA tongo jinga musi short khata go taw oska ar tik hongo hona nei khata assurance ko daw sing manga ar sing pisi pore pora agine pana tawa thuge tikhuri 13 bosor honga je lam jawa umre berjing pina ngai bo belek umsini jing lina hongai bo jing ya thongre kodara mano tebo eta jing hebe MLA ne raba ko trale ar hebe PWD department ne jingo morom nuwa ko trale jing hebe lam go manga ar sing pangai sukho bo honmadi sing atkal laido pigani kun sewa bangai osto jing singa saralawa jinge MLA Charles Margar gobo aro jinge yaw nanga honmandi singa osapiwa basarlana piwa department gobo jing bibura bo sewa osto aro jing sewa gobo osto jinge Meghalaya sarkar gobo jing sewa bangai osto. I on behalf of Lumpur area, I would like to thank our MLA, honorable MLA, for sparing us and for giving us this valuable message today, that from today we are going to get a good condition road. It will be completing within this 6 months. Therefore, I thanks to our honorable MLA and to our BWD department officer also. And also I would like to thanks Meghalaya government for giving us such a valuable such a great opportunity to us to get this connectivity route. Ya don kumni hangni rengkat bat ki nong yalam snong jong karai lemput nang ta ki nong yalam snong jong ka rai nong khap kadau ba kadau san bangiwan hangni kalong bangin ni penbet ya kejing sedang bantrei no ya uneu surok na kesnong umlaper seduk lemput ubakan riu kilometer budi surok ubalasa slem ha habakin nong song snong kilamat jing ye sha habakin nong song snong jongi kilaya sha bros kata lar kadai hakarap karyang kapang gestem inrei ngasong kemen mentagasngi ba ngilayo ban penbet ban sedang no nur surok hakaba ngilayo wan lang na kaliang jong ka department PWD di department ki officers rengkat ru bat u kontraktor uban sedang ban train no ikni kekam yang isngo kemen ba ngiyo ya kejing ya trailang na kirang ba snong gi jongi ngiyo ban pensai ki namar ka system kerkom tray nu surok compare na ki wai ki scheme ki bangi ngiyo kamtam haki scheme ki ba menswa kani kerkom tray menta ga iper namar ba ki le da kani ka new technology but ngiyo i ba kadon kejing long success katu kani ki surok ki blada bansna kejing scam jong surok tinga so kemen ba kirang ba snong ki lakular ban ai kejing trailang namar ngi thu hakapor bangi sedang ban le simen swa bangin siang rong yau nu surok kadon gepor ke bangi haban penyai sywan ki kali na syarut ke surok bakan pra kan empat ke tu simen di kata kadai ke dauba ke dausan ke bangawan kumnong mikmat bandon ke jingis tu jengmut lang bak kinong song snong
Kabaar nang ta ngipan ke jing lang na kinong alam snong bakin perlong ki meeting ki snong jong ki bakin pensai namar shani pitep ki kali ki bakit ki baba ki bun maha tikini ki heavy vehicle lan ki kali bakit markia kimlong banyaj mar sendap ban siang siman ke kejinggerpat nak kaliang jonga kini kepor kalong ba kin so bah ban ai kejing lang ban volunteer lam bengkat bakinong tre jong uniu kontraktor dengan dokumen ya kejing don lang barok kinong alam snong bat saya sisin nak kaliang jonga ngapan pau kejing dokumen ke bakrau nak kebenta kejing simkia jong ke sarkar nadu deputy chief minister isa prestunten song badai bapek bakmi ya ke PWD kejing simkia kejong i nang ne na state hadu Delhi ban bud dia bat kani ke surok kala urlong kemdai tang kani ke surok halempoj ring dokumen ba menem step ngilayo ban lum ye kejing lang hang teh ke snong terkang hilai jeli ki snong kamau loho ke terkang bat kapam latar hang teh rong ngilayo don lang ginong alam snong ginong alam na ki village organization kisenglong kami ban ye keren ban ye perlu jungmon halor kini ki kendon kiba ngihap ban bud renti kenang ba kani ke surok ke jongi kenong ke ban nek ke baskem bat bakan nomdon ke jinglut phot ban tre asin ni surok namar ba kum ba labatai pi mane syakman awai pat ke ba ngakwa ban penpau kani ke por hage bedei bat ke jing pentre yung ni surok ke jing wan kenang jonga man ke sini bat rengkat bo kontraktor kedai ban penti kena ya kejing baha kejing scam dan ke quality jong surok ngitip kat kum ke guideline jong ke surok labat ha ban trai kum tu hnrei da kejing don lang girang bas nong ilapan sengau ba makiro idon kejing angnot ba kejing kwa ba kontraktor ba pentrai ke surok ude ban pentrai ba kum nong mi khmat ngam kwa ba kontraktor jong i syabut nam baka department kan syabut nam henry nginyo yau surok ubah paka kanam dei kaburam ya department yo kontraktor henry kan deiru kejing mentoy jong pat ba nong song snong ki ba penon kam ki bayaj nam surok Megalayapost.news